الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما يجللنا على طريق الحق وعملا يحلنا إلى مقعد صدق مع أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mantuna si tanum ya taman si segiang iya qaida khamisatu wa thalathun si segiang ayan dengan taba si kuba gua taba na athaniyat wa thalathun hagi so tigu mga fuqaha ad-dararul ashaddu yuzalu bid-dararil akhaf. Suat tigu mga fuqaha so kabinasaan na mitataralo na pekadaan sekalian sa ngulalan ko kabinasaan na makep. Haya pakasal na so darar na dikepakai ibang kaskanyan pakadaa sa di asyaddu minhu. Dikepakai ibang pakadaa so kabinasaan na pagungasa mas mala kabinasaan. Udi na bimithlihi dikepakai ibang pakadaan so kabinasaan pagungas kanyan sa dataryan na kabinasaan. Dataryan na kabinasaan. Giya na aya pitirusaya na so kabinasaan na mitataralo na mapakadas kanyan sa ngulalan ko darar makep. Siya nang sangkot wa masa amyaka betutunga sirang ko sa timana masa. Yalo sud sirang ko sa timana betad ngoto darara ashad agu ngoto darara la akhaf. Na o aya buah ka kearn o darara ashad darara mitataralo na so kapurwa ko kanggulaula ko darar akhaf na pekain wagama ina ni mituturang kana na qaida. معنى القاعدة أتيجي كننا مصنف قلنا إن الضرر لا يزال بمثله ومعنى ذلك أنه يزال بما هو أقل ضررا فيتحمل الضرر الأقل لدفع الضرر الأعظم لعدم المماثلة بين الضررين وعدم المماثلة بين الضررين إما لكون أحدهما ضررا خاصا وضرر الآخر عاما فيدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص وهذا ما بيناه في شرح القاعدة السابقة وإما أن تكون عدم المماثلة لعظم أحدهما بالنسبة للآخر وشدته في نفسه وضلة الضرر الآخر وخفته في نفسه وهذا ما تناولته هذه القاعدة فيدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف. Melalui tanwa tinggi musannif mata na tinggi na suka binasaan na dikepakai ibang kaskan yang pakadaa sa benian mau nga sudah taryana kabinasaan dito kepakai. Haya tinggi na makna to na mata na suka pakadaa si eko mas may to adis kanyan na pepero nagyang ko tuwa darar mas may tu adis kanyan ko kapag na si sagyang ko tuwa darar mitataralo udi na darara mala. Ay mana kepakai ay mana tu tingin na kepakai apakadaan nagyang ko tuwa darar sa amay ka bepiapan may resultan yan nagyang ko tuwa darar mas may tu adis kanyan. Pamako ke resultan yan na pepero nagyang ko tuwa darar may to sabab ko kapag na ko darar a'adham mala. Ayat wa sabab na li'adamil mumathalati bayna ad-dararain sabab ati musannif sang kotwa mada aging kotwa kapakaplalagid aging kotwa dua timana darar. Ayat wa kaya purwa sa kepakaid na arn naging kotwa darar amala
sada pia adn kesugu ka dararama itu na kagi itigina kena besiran lagi. وعدم المماثلة بين الضررين إما لكون أحدهما ضررا خاصة. Nah suatu genso kabebeloi suatu genso di kapakapla gid kaada o kapakapla lagi dua timana darar. Nah ayat wa sabab na sabab imma likauni ahadihima dararan khassan. Ayat sebab na igira na ayat beta daging kotwa isakiran na darar mapapanto. Yung kotwa isa darar na darar mapapanto sugatian. Wa dararul akhari amman na yung kotwa isa darar na rangkum rabra ya kesugatian. Faidfa'u dararul am bitahammuli dararil khas. Na pagana na yung kotwa darar am rangkum sa kapupirwa ko kanggulaula o darar mapapanto. وهذا ما بينه في شرح القاعدة السابقة. Gini natigini may pakarayta no ko usaya naging kutwa kaida may pos. Igira ko manatigin aya mambubetad ang kutwa di kapakapla lagi o dua tima na darar na sabab sa suisaw na mala. Sabab sa mala suisaw. Sa kepakaya mitataralo mala si iko sa lakaw. Udi na mitataralo si iku ginawa niyan. Udi na mitataralo ang kotwa kabinasaan si iku sa lakaw na makap si iku ginawa niyan. Ewan na kupakaya sudarar na sir ka mitataralo na si iku sa lakaw ka na makap. Udi na sir ka makap na si iku sa lakaw na mitataralo ang yung kotwa kabinasaan. Gina natigyan pagusayin tano sisagyang kaya kaida ang kotwa fayudfa'u darul asyaddu bitahammulid dararil akhaf. Ginanso kapag na sisagyang kotwa darar amitataralo sa kapapirwa ko kakaulawla o kabinasaan na makap. Ay mana niya nasumpat tayo yung kotwa kaida miyaw na. Mga sumpat yan na ya. Susabud na aya kabasaran na sa timang unimana. Uwid na susabud na tira na giya na idha waqa'ah. Aya kapku sa raging kaida na may kumiyad. Yung kotwa yutahamalu darul khas li daf'id dararil am na qabla al-uqu'. Unano tudan yung kaad. Yung man ad-darul asyad yuzalu bid dararil akhaf na ba'da al-uqu'. Ayat tigi musannifa ibarataya naguso kini tatbiqan kini apply sisagyang kaya kaida na padru at tigi nagyang kotwa ijbaru ala qada'id dain. Miyalu tanong ako mino na agiyas so katgla sisagyang kotwa makau utang ko kabili niyan sisagyang kotwa utang yan. Ayaw to sabab nagyang ka iya mutang na mumatil. Ad na kibediyan ugay na dimbayad. Na kepakayan na nasuldan o qadi apisa niya nagyang kotwa tagla nagyang kotwa makau utang sa kapakabediyan. So miyalu tanong na so pada tapsilat yan siko miyaw na mga kaida. Padsa manatigi naging awan nafaqatul wajibah. Padsa managing ko mga gasto ipapaliugat. Ginani barat so loks. Di niya penggastuan so mga wata yan. Nagyang ko loks. Di niya penggastuan nagyang ko pamilya niyan. Nakapara na suldan o qadi at tagla nagyang ko ama sa kang gasto niyan. Sisagyang ko pamilya niyan. Sabab sa siya kito na kapakaya na dararon. Kang ito akaragniron. Ugay nakagiya responsibility niya to na sambi o darar maalusudun sa pamilya niya na mas mala. Gitu kakataglaki akiyo to sa kang gusto niya ng mga pamilya niya. Kagigi sama na to na di niyan gustuan sa tarotop. Natagalan sa kang gustuan niya ko di nga magagaganyan. Waminha patsam natigi musan ni pagi nga iya law ghasaba al-khashabata wa adkhalaha fi binaihi. فإن كانت قيمة البناء أكثر ملكها صاحب البناء بقيمتها وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها. Bersama natigi musannif buntalana na amay tigiang ka piyaman ke wagiang kotwa papan udi nagiang kotwa kayu
Nah, ini tumpuk yan udina ini sumpat yan si sagiang kotwa dimbelain. Dinan dimbelain. Gengaya dimbelain na miyaman kausa miang minggu gesab sa kayo. Oren yan na ini kinuan yan nga kayo din yan. Ini uman yan si sagiang kaya dinan dimbelain. Ame tiyan ka aya beta dagiang kotwa arga agiang kotwa walay na mas mala na sama no to na kearga agiang kotwa kaarga akayo na kebayadan si sagiang kotwa kirkon. Yung kotwa di imbelay na may ko mas mala arga agiang kotwa walay niyan na aya kesu agiang kotwa kayo na kebayadan kearga na kebayadan yang si sagiang kotwa kirkon. وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها. وغيد na amay ka aya betad na agiang kotwa arga agiang kotwa kayo na mas malay arga adigiang kotwa arga agiang kotwa walay na sama no to atigian na dike potol agiang kotwa kabnar o kirk si sagiang kotwa kayo. So kabnar yan si sagiang kotwa kayo niyan. Ini beli itu. Mana niyan na kebidan sagiang kotwa kirk si sagiang kotwa kayo. Giang kotwa papan. Ayan na sabab na para andike din so samok ko oriano kapas sa dagiang kotwa walay. Kaya ken rumah na samok na antay malaw ni kikabnar si sagiang kaya pimbelay. Bula baw igira aamay ka so papan na mas malerga di gingo tawalay. Agiang kotwa papan na pinggagasa bang kotwa mimbelay. Nah, ino torong pagibidi kapara mapentu ayat itu aya kika benar si sagiang kotwa walay nang kotwa mimbelay. Da aki susumpat to nagiang kotwa kirk sagiang kotwa kayo kakagi kaya beda nunia kito. Pagsaman natigi musannif ang iya law ibtala'at ad-dajjajatu al-lu'lu'a ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل قيمة. Pagsaman natigi musannif agiang kotwa amay ka tiuka udina liam umanok agiang kotwa demon. Na pagilay natigian ande mas malakiran arga si sagiang kotwa manok o giang kotwa demon. Na ayat tigin na pagkabidan na so kira ko mas mala arga. Fayadmanu sahibal akthari qima aqalla qima ko mas may tu'i arga o aya malerga na so demon na aya pakabayad na so kirek ko demon na kubida ni naging kotwa kasumbili ako manok na upama ko aya malerga naging kotwa manok na aya pakabayad na so kirek ko manok sa kubida ni naging kotwa arga lo sa ng takirkon aya isa ka pakarega na kapakay pagisi ando man kaya pakatimbang sa arga o manok aguging kaya demon. Isa bundala na ibarat na manuka maputi. Yung nga manuka maputi, tiyo kaya naging nga iya, lo, diamond. Oren yan, na lumya yung gaging kaya maputi manok na sumiyog siya kaya biliw na manok kami maputi langon. Na, mato na ko ba? Minisawag siya yung oto biliw na manok mga puputi. Na aya suan na pagilenon di mas malerga giyang kotwa demon o giyang kotwa miya kadakdakla mga manok mga puputi. Na upama ko aya mas malerga na giyang kotwa demon na penumbili na giyang kotwa manok na matono na giyang kotwa demon na kakwang otakirkon na kebedan mambuukir sa giyang kotwa demon na giyang kotwa pianumbili mga manok. Upmano aya mas malerga na giyang kotwa biliw na manok kami adakdakla langon maputi. Na diskan yan sumbiliin. Na ebe na kaswa na kerga agiang kotwa demon amay kamas may tuyarga diging ya gibulak na mga puputi mga manok. Na kebidan yan sa agiang kotwa kirk sa demon. Gina ni kapakarya gaging ka na ibara. Padsama natigi musannif na kaya jawazu shaqqul batnil maytati li ikhrajil walad idha kanat turja hayatuhu. Pagsaman natin musannif agiang kotwa kapapakay kaupa ka o di na kaupirai si sagiang kotwa tiya nagiang kotwa mihatay. Sabab ko kapakaleon sagiang kotwa watai ka rin imbitian amay
kagiang kotua wata na mapagkakaswis kanya na mauyag-uyag. Uli na kekwas kanya no na mauyag-uyag. Isa ka pakarega na ibarat yan na maririmbita ba miya disgrasya ibarat. Madasa trak miya lakab sutrak di nanganin siya na miya sutrak miya wafat agiang kotua maririmbit. Fiyak suduk to agiang ka iya maririmbit na suwata ikaririmbit yan na uyag-uyag. Na sama no to na ihtimal agiang kotua ka uyag-uyag wata ako pa kayo mauyag kanyan ko kakuwaon siyang kota suldat yan na yan. Na perun wagama upak natiyan agiang kotua mait na kung ano naging kotwa wata sabab sang kotwa kay ihtimal kararamigyan sa kupakaya mo yagagyan kotwa wata. Ayan na sabab na marayaga si kuwagama na di kapakay ibang ka adha tahrimul adha lil mait yang kotwa kisah sa parnuagama sa bang karinga sa sumya wafat. Pagdatan so mait sa dataro kapagdati ko kauyag-uyagin. Nakagi siya man na namiya tagu ko dararul asyad wa dararul akhaf. Na aya dararul akhaf sa manuto nang kotwa ko pira hisagyang kotwa mait. Na aya dararul asyad nagyang kotwa di ka kedua kalamba hisagyang kotwa ta ama uyag-uyag kepakayas kanyan na mauyag ko oriano ka kuwaon sang kotwa suldi teni na yan. Isa pada karyagan na dasan maloy na gyang kotwa ibarata inilebeng. Gyang kotwa inilebeng ibarat. Miya katlo gawin na miya kadua gawin na miya kasalungan nganin siya na kinilibang no. Gyan nga kinilibang kaya na kukumano qadi ibarat ang oto kaya wafat yagi ito na dito matana wanto na isabab pa kaya wafat yan. Miya wafat sa normal ka patay wanto ka biuno diutian wanto no nusan. Sabab siya gyan oto titua makikinang lano qadi ang oto titua kaya patay yagi ito na kepakaya kalotan na gyan oto kuba na faksen eksamin nagyang kotwa miya tayo wanto na titua kaya wafatian. Kaya dutian no normal miya wafat amay ka tanto amita taralo ang kotwa kakinangalanon sabab siya gyang kotwa kakikinangalanon no qadi kagito bi kakasol bagyang kotwa kaso tanto amala. So kabinasan yan amay ka diskan yan makukum. Kepa ito peray no to agama. Gitu ipada buntalanan. Pecah menantigi musannif na idza talaba sahibul akthari fil mal al mushtarik al qismah فالشريك يتضرر بالقسمة فإن صاحب الأكثر يجاب. Pecah menantigi musannif na amay ka piang ni o mas madakal emito tumpok si sagyang kotwa tamok so kapmbedairan sagyang kotwa tamok katutumpukan. Tialabi nagyang kotwa qismah. Kapbed si sagyang utamal al mushtarak na suatigin so makatutumpok si sagyang kotwa tamok na kedararan sabab sagyang kotwa kapmbebedera sagyang kotwa tamok tutumpu-tumpukan berat na corporation udi na kauyagan na tutumpu-tumpukan na mata nanti gi musannif aso mas mala imitutumpok si sagyang kotwa katutumpukan na tamok na aya kekuaso pangninian. Hoy, lianna dararuhu fi adamil qismati a'dam min darari syarikihi biha. Sabab yan sagyang kotwa mas mala mitutumpok sagyang kotwa tamok katutumpukan na mas mala darar kekwaya kiyoto si sagyang kotwa di kabeda si sagyang kotwa tamok adi gyang kotwa salakauron ibarat tutumpu-tumpok siran 5 kataw nang tapat kataw na ibur kiran sagyang kotwa malul mushtarak na 10% o di na 20%. Na so 80% narkagyang ka iya telab si sagyang ka iya kismah kapmbeda sagyang tamok. Nas kanen ni peka kuah ko kabnar abed na gyang kotwa tamok kakagi mas malaso kabinasaan na kekuanian. Sabab si sagyang kotwa kanen ni mas malaw ni mitutumpok. Pecah menantigi musannif ang kaya tamalluqus syafi' lima ahdathahu al-mushtari fil aqari biqimatihi wala yukallafu bil qala'. Pecah menantigi musannif abunda lagi ang kaya kaidah na gyang ka iya tamalluqus syafi' gyang ka iya kakekabnara si sagyang ka iya syafi' katutumpukan.
Aya Syafi' naginan sumia diskastanan humiau na agi so syafa'ah. Aya syafa'ah nagia so lebih kikabnar si sagiang kotwa syai pipesah udi nakatutumpukan dataro seringan. Giang iya seringan ibarat. Nah sekarang ini lebih kikabnar si sagiang kaya lupa apa sana mipagu ubay niyan. Orang ni namia pusa agi kaya wala ya mipagubay niyan sa mufaja'ah. Miya mufaja'ah sa kaya pusa sa agi kaya wala ya mipagubay niyan. Minirak sa agi kaya Syafi'ah. Udi nang kaya syafa'ah. Kaya lupa ka tutumpuka nira naguso. Anda nga kirak si sagi yang kotua lupa. Orang ni namin belay agi kaya miya masa abagu ibarat. Na minirak sa agi kaya syafa'ah. Nah kabenar agi yang kotua hakkus Syafi'ah. Yang kotua seringan. Katalabannya hisagiang kotua lupa aminiraks aya pakasal nakatutumpukan nirano to usu andeng akir hisagiang kotua lupa. Ibaratnya nalalan gitu bilalan nirana laun sirano pugukit. Ore ne nami imbulay agi nga iya miya kapa masa abugu na kiumpaw niyan miniraks agi nga iya lupa akatutumpukan. Nagi nga iya seringan na kabenarian atalab niyang qadi beda niyan agi yang kotua syuf'ah udi na beda ni nagiang kotua compound udi na din beda nagiang kotua pimbelay niyan di ba nagiang kotua pimbelay niyan ugid na kepakaya talab niya nagiang kotua syuf'ah yung kotua atutumpukan na talab niya na mapamasan niyan na kekuan niyan wala yukallifu bil qala sakna bed mambu kailangan ibon mabedu tagiang kotua ngani na tiagurun nagiang kotua begu miya masa why barat nagiang pon niyan na din diun geba nagiang kotua compound ugid na siya gitu pekakwa si sagiang kotua syuf'ah ay buah pun toro nagiang kotua amay kagiang kotua darar mitataralo na kesugat yan nagiang kotua hakkus Syafi'ah udi na hakkus syafa'ah na kabenar yan nakatalaban yan nun dedmad agiang kotua kabubulin na hakku as-syafa'ah. Padsama natigi musannif ng kaya liman khashya al-halaku ala nafsihi jaw'an an ya'khuda min at-ta'ami ghayrihi ma yadfa'u bihi al-halak an nafsihi walau jabran ala sahibihi illa idha kana sahibu at-ta'ami muhtajan ilayhi ka ihtiyajihi huwa ilayhi. Padsama natigi musannif agiyang kaiya ibarat yan na tao maawan sa kanyan ko kakabinasai ko ginawa niyan sabab sangkot wa katatagu yang ko mitataralwa kaur udi nagutam. Nagyan kaya tao matatagu ko ko kasusugat yan na gutam sa ay bulan ba na kof betay udi na nganin sa ni keswa yan na kedararan sa tantua dararul asyad darara mitataralo na kepakayakuan yan nagyan ko tuwa panganangkan o salakauron sa diang ka keernian agiang kotua ka kebinasai sisa agiang kotua tau ginawan yan sadap ya pen tegel nian agiang kotua panganengken tegel nian ang kotua kirek sisa agiang kotua panganengken papakai no tua gam berat na siringan kasi na dinya ni pagi guban niya bangka mawang panganengken yan problema na miya kapiren ulan gawin na dengan ud makakan saya na di pagi ay buwa kayo gina tegel na ko nagyang ay makikina na kepakaya tegel nian akwa niyan agiang kotua panganengkan sa tagla kepayo to pagay no tuwa gama agi aya darul asyadru naging kotua di kapakakan na mga tao na kabinasa siya ngaya siringan yan na anda dararul mamu kagi utak aku saragi ang utak panganengkan uwi na aya ay bed na betadiran na nabiran makikinala naging kotua panganengkan na may tutua darar samui dan yan nun mamu. Aya buta biasa natigi musannif na illa idha kana sahibu ta'ami muhtajan ilahi ka ihtiyajihi huwa ilahi. Aya buta biasa natigi musannif na amay ko ba aya betad agiang kotwa kirk sisagiang kotwa panganangkan na makikinangalan yan mambu ang kotwa panganangkan sa datar de no kakikinanalan ang kotwa makakikinangalan. Bala naging ngaya kirk sa panganangkan di mambu kailangan yan mambu ang ngaya panganangkan sa datar kakikinangalan. Na dito kepakai kagiti maanang kotwa ad-dararu kita tira ad-dararu la yuzalu bimithlihi dina asyaddu minhu
Pacaman atigi musannif na gengatigi na wa minha kasru sidad au sudad للتخليص البلد من الغرق وإن أدى إلى غرق بعض الأرض والزروع. Pacaman atigi musannif nangka iya kau paka udina kalbu karupeta sisagiang kaya sudad. Ayah sudad na ginan so pangleban api yang beula na pantag siyang kotwa kaarna sisagiang kotwa ig. Ginan so tigtan no mga dam. Sisa ordun na madagla mga sudad saya kagi so mga iksin artificial. Nabali na wapura api yang beulan. Sisagiang kotwa kiyang beuli siyang kotwa sudad. Na udiskan yan lebu na pembeto. Na sang kotwa ka pembeto niyan na ayad na kigilid na giyang maging di. Na swagama na pagkain yan lebuun kasros sudad lebuun na giyang kotwa sudad ngota pangaleban ikakalab sisagiang kotwa ig sa dapiapan minigeled so ba'dul ardi wa zuru' dapia minigeled so sabad kulupa agu so sabad sisagiang kota mga pamumulan. Sa mano to ay sisa na dararul asyad agu dararul akhaf ng kotwa gariqu ba'dil ardi wa zuru' agu giyang kotud na ingd balad bikamiliha. Tumup mana aya bumigilit ng kotwa ba'dul ard sabad ku mga lupa agu sabad ku mga pamulan adi sa amay kam beto agi yung kotwa sudad na ayad ni kigilid na giyang yaing. Ibarat yan ang amay aswa sa Maynila. So kaya laka isisigi yung kotwa mga dam na ilang kami ni gilda Maynila bula buah pagurampan. Na gina ni tigi musannif apa kain wagama albuun ropat na nagyang kotwa sudad sabab sa litakhlisil baladi min al-gharaq an masutih udi na madipinsa agiyang kotwa inged sisagyang kotwa kakeled. وجاء في المادة 906 من مجلة الأحكام العدلية يعتبر تطبيقا لهذه القاعدة فقد جاء في هذه المادة إن كان المغصوب أرضا فيبنى الغاصب فيها بناء أو غرس فيها أشجارا فإنه يؤمر بقلعها ورد الأرض وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يؤتي قيمة البناء أو الغرس مستحق القلع ويتملكه ولو كانت قيمة الأشجار أو البناء أكثر من قيمة العرض وكان البناء أو غرس بزعم السبب الشرعي كان حينئذ لصاحب الأشجار أو البناء أن يؤتي قيمة الأرض ويتملكها. Bacamna ti musannif na datarageng kay alwin na sa constitution bylaws sa gyang otwa kitab Majalatul Ahkam al-Adliyah. Apdo namin itatbik gyang kaya kaida saya padagya pa ka kitian. Nagyang kaya amay kagyang kotwa gyesa balupa. Na pimbalaya no mingagasab sisagyang kotwa lupa. Gyang kotwa lupa gyesa biyan. Udi na piyamumulaan yan sa mga kayo. Na kagisabab sa gisabag yung kotwa lupa na mataan na sugo na yung kotwa mingagasab apangwa niya no nagyang kotwa pimbalin yan sa kotwa lupa udi na pimbalin sa yung kotwa lupa udi na nganin sana piamulan yan sisagyang kotwa lupa udi na amay kaaya beta dagyang kotwa kakuo sisagyang kotwa piamula udi na pimbalay na madarran bil ard kedararan na nagyang kotwa walay falil maghsubi minhu an yu'ti qimat al bina aw al gharas na mataan kabnara tuntut ng sisagyang kotwa minggagasab ibigay niya nagyang kotwa arga agyang kotwa walay udi nagyang kotwa piamulan yan sisagyang kotwa lupa sabab sa kabnaro to mipapataw sisagyang kotwa kapengaluta sisagyang kotwa lupa kebinasaan sabab sang kotwa kapengalutawan. وبنتيجة ولو كانت قيمة الأشجار أو البناء أكثر من قيمة الأرض
Bapiap na tigina yabtad aging kotwa arga ang kotwa mga kayo hudi nagyong kota walay na mas malay arga diging kotwa arga lupa. Amay kuging kotwa kambuduta si saking kotwa pimbelero niya kito di nagyong kota mga tuda piamulan niya nun na kebinasaan nagyong kotwa kebinasaan sa sabab saging kotwa kambuduton na kibgay o kirak saging kotwa lupa ang kotwa arga ang kotwa walay o di nagyong kotwa piamula na mulai membuah kabnar yan na kabudutan yan si saging kotwa walay o di nagyong kotwa piamamula pamakakabayan na mabudut yan. Ugid na amay ko ayabta datigi musannif na suarga aging kotwa mga kayo o di nagyong kotwa pimbelay na mas mala di suarga aging kotwa lupa na pembelay tigia na aging kotwa mimbelay o di na kirk si saging kotwa tod kepakaya kasabapan to sa kapuruan wagama mabaloy aging kotwa miamumula aguging kotwa mimbelay na ibigay niya bud nagyang kotwa arga aging kotwa ard ayo an yu'ti qimatal ard ibigay niya bud nagyang kotwa arga lupa na muli arken mambu yung kotwa lupa yak itu giyo sabi na ore na may ako masutitu kirkon piamumula na yak pimbelay niya aya pakasal na may kudi kebinasaan nagyang kotwa tiago yun nun ko kisugo nun kirkon sa kapangwaon kabnar yan manuto na mutlaka mutlaka mapungo nagyang kotwa pianaguyak ito sa gyang kotwa lupa ini sugo kirko na pangwanon inamay ko kedararan sabab ko kakuon na kebeda no kirak sa gyang kotwa lupa gyang kotwa walay gyang kotwa piamula na mulo ya maaf baya ukuan yan nantawa kadi amay manatigi musannif kaba aya kesua na gyang kotwa walay gyang kotwa piamula na mas malerga di gyang kotwa lupa na kepakai papurun wagama beden o gyang kotwa miga sa gyang kotwa lupa amay ka mas malas umya tagu yan nun na muli rakian mamusa tarutup koreano kaya bidin yan nun sa gyang kotwa lupa ko titu kirkon pencam natigi na upa makapuon si ko sa kato mama agyang kotwa lote kaya warisan yan to si ko ama yan al-arasah al-mawrutha lahu min walidihi ore na pimbele niya naging aya lote di na lupa kaya warisan yan to si ko luksken na pekoman sa arga agyang kotwa ini tiago yan si sagyang kotwa lote pimbelay niyan pekoman nun sa arga upama preso lote na gira na walay na mas malerga ala qimat al-arasa pekoman nun to sa arga sagyang kotwa lote di nagyang kotwa lupa ore niya na miya ka rayag agyang kaya titu kirk si sagyang kaya lupa nababsiran to rakapiro agyang kotwa lupa ana falilbani an yu'ti qimat al-arasa wa yudbituha na aya keswayan na kabnar agyang kotwa mimbelay beda no kirk sa agyang kotwa titu kirk sa agyang kotwa arasa suarga agyang kotwa arga agyang kotwa lote na taman sa ke mulid membuar kaya na kabnar agyang kotwa lupa miya ko mang kotwa titu kirko na problema namin kaya belay niyan miya ko bula bo amay kaging kotwa kaya bulero na miya tid ni barata masana miya kalap ni argaging kotwa lote na kabnar agyang kotwa titu kirk sa agyang kotwa lote akabidiro na agyang kotwa mimbulero aya katabero niya ito na ba piura kaya warisan niya ngoloks yan ginan pada mga ibaratanan aya katinsanan nagyang kotwa dararba mitataralo na kepakaya pakadaan kanyan sa dapiapan miniragaon so dararul akhaf dararah maito ugin amay kagyang kotwa darar mitataralo na siku kapagarnaon na pagunga sa asyaddu minhu o di na bimithlihi na di nagapakay
pagunga sa mas malakabinasan o di na kungan niya so lagi di nakabinasan na si ku agama na diyanan pa kay no agama Islam. So sumpatan tano buya si ko pada mga oras sunganin ke mulahadaw na malo ubod na mga karibatan no na comment ni bu si yang aya YouTube tano para si ko pembutian na kemulahadan yanon. Again, sarigaya katawan tanwa sarig so kip nakalan si ko mga ilmu. Dataro kang bahath kapangusiyat gitu akip siyang ko ilmu ko agama nagina sarigaya. Sa so kanina kemulahadan ni ron akapakai pagugupi ron sabab sa kapamagupay si ko di paganada ko ilmu ko agama tanong Islam. Sa syaitan butawi sa diyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.